Tamsogo, Joto Tripura Hasten Tripura Salu Kurong ni bagai kok tuma kaham tuwi faika kok brok explain video channel. Ken norok nai tong di tini ang tamos ha norok no kok brok kaham ke explain klai rewana Tiprasa reng sereng tong nai rok ni bagai kok tuma kaham tuwi faika Tripura Tribal Welfare Registrational Educational Institute of Society ni bisingo khobjak ekaloibo school kahambo tiprasa serai rokno rung sereng rinani bagai jola jotoi 180 jon burai busa 180 jon telangjakna thangai tongo class 6 admission ni bagai jotoi o jagao admission chola burai miliwoi 360 ebakai 360 jon telangjagai tongo ekaloibo model residential school written admission test naharjagai tongo 2025 ni simi 2026 BC ni aro ST simi ebake tiprasa rok simi admission khlaijagai mannai jara ST candidate ongnai rok eba BCO 2 lakh income ganang rok ebake 20 ni hoite 25,000 income ganang rok ekaloibo school porinani sep nahar mannai tei application eba registration from nahar nani hingke twd.tripura.com in o website o thangai from nahar mano tamo document nang hinke jotono xerox copy document nango te application form ni logiwo bo school admission naharjaknai school ni school ni mung rijak o school no written examination bo ongnai tei o school no from bo joma naharjaknai puilao tongo school ni mung Jompuijola Ekalobo Modern Residential School Khumulung Jirania West Tripura oro 30 jona burai busa tei chela busa 30 jona admission khlaijaknai tei Korbuk South Tripura o 30 jona chela busa tei 30 jona burai busa aro bo telangjaknai BSc Nogor by Santi Bazaro admission telangjaknai Potmobil o 30 jona chela tei burai 30 jona telangjaknai Rajnogor Khwai district go admission telangjaknai Rupaisori ni hinklai 30 jona chela tei 30 jona burai Kla Udaipur Gumoti Tripura o admission ketal telangjaknai Dumbur Nogoro hinke 30 jona burai 30 jona chela 30 jona telangjaknai tei Ambasa Nalichora Dholai Tripura o Mungia Kami Boloram Cobra Kami HS School temporary camps tongo orobo 30 jona burai 30 jona chela admission ketal telangjagai tongo Kumargat by Unokuti ni bagai admission date eba registration eba form fill up khlaioi jomarinani salmari hingkai 17 tarik 4 2025 ni simung 8 tarik 5 2025 salmarin jora bisingo document bebakno from by xerox khlaioi joma marinai time eba jora hingke 8 AM to 2 PM jora obo hinke application admission application naharnani bagai written admission time tei date hingke 15 tarik 5 2025 jora time hingke 11 AM to 1 PM jora mo exam no 2 ghonta khai rigoi mannai merit list 30 May 2025 school board wo eba t.w.d.tripura.com o website o nai mannai je exam pass ongai merit list ongkhorjak hingke 2 tarik June 2025 ni simung 13 tarik June 2025 phungni 8 AM to
2 PM jora school ni time o admission ma khlaijaknai admission candidate rok no school admission registration submit khlaio arono exam ma rinai exam ni total mark 100 ni sakni bwsa bwtui no school kahamo rungsrungrani hingke norok Tripura Tribal Institute of abo bai kwrwngdi jotono no hambai khaklaio video no sajak khanai video no sajak like share khlai di channel ko talangai subscribe khlai di mo hai video samni na mana bagai jotono no hambai।